Yo kunda kweye na Suzani. Kurukayo mazima. Nashobora kuba kwina program nyamurunje omushonji program. Nanye nashobora kuba kwina. Amazina. Tura nimenda hantaha. Ngamba simba. Nja konka burashesha. Nanye sange nyine simba mwanya guriyo gunkore. Yes. Konkateze sando. Kurukayo. Nasemerwa kubandi aha. Abantu mwe bare kutuwakinga no kunda TV West na Radio West. Konka nyama semerwa nyine ni. Namatweze ngakora no gapura kombisha. Ni pura. Warayi no kubantarire cyacho. Yes, amazina gawe. Amazina nabanyeta Viga 256. Viga 256. Yes. Umushongozi wa Burenge Bwizoba. Kungamba Burenge Bwizoba hahango owanka exactly. Burenge Bwizoba nahahango kukanya ndyo murumbara. Uryo mwana wa? Nezarwa Nyakayojo. Mu Rubugamba Nyarahandagazi. Wagenda Kashekure. Ayibamba. Kumundu. Ayibamba. Hari yo mucucu. Kukani mbero murumbara. Ni kirungi mnonga. Amazina gawe agechika. Amazina agechika. Arahakunde yajya ngunanda kubiha. Acharo mukaba mwe mbanyeta boy ni maba tapinjire TV. Kuko amazina go buzarwa tugume Majidu. Ngo mazina go buzarwa bakambataza Majidu deni tugume neryo muka. Tugumisereze. Nerya tata. Tugumisereze. Ni kirungi mnonga kuwe nishe izina ryasho. Nechakabi mnonga. So music Viga wajitandika ryari? Music ngajitandika 2023. Nyomwe bazo hanu. 2023. Banzori ndo umwako guhwire. 2023. 2023 yes. Last year. Nkagezaho nkatrayinga 2022 nakore cyeshongoro kitarabire successful. Then nisha nakora 2023. Nakore cyeshongoro cyagira umbana. Cyeshongoro cyo mbaketa nkutware. Abantu bashemererwa. Konkagataho nyizire ninkora ibyeshongoro byinji. Nyine video nyinji abantu nibindi video nyinji zitwirenza aba hativa hano bazireba hatari yayo Perfect Garu. Hariyo ine Magic. Hariyo abo. Hariyo Netonya. Hariyo Kabarungi. Hariyo na Inkatereza nco cerero. Nahura mjoshongoro cyo waterize byawe na Suzani. Producer atabo wahihi. Producer go wakoze cyeshongoro. Akana akorera Kagadi. Umukwezi okuye cyeshongoro kine 3 weeks. Umukwezi okuire nkamwihayo Kagadi na mureto murumbara is my personal producer. Wawe. Konka nabandi nabakorera wija nakukorera konka Papa Sire is my producer mwinaho murumbara. Urire bitini sarvanga waje mukamotise yo kweni twe ba personal producers. Kuba music ya western nohura icyeshongoro kinu wakikozere konka kimasteringirwa Abat Skills. Ekitine munongo mu ekitine munongo mba producer bakuno. Sometimes no ha producer cyeshongoro akwereka ngwe nanda cyemara. Mwena iki nakozere nagira nti nyine kamfune producer wanje deni tukore bitkwenda. Producer wanje ogwe nakoraje buzima. Nakoraje mbamweta Ayebs Pro. Studio tugiye tukajibanzo wanje mukahatu tukagiye yo twagipangisiza umwanya gwayo nka studio kandi ngo no owning wale mwatanje no handisokwe mukapangisiokwe studio kabanzo wanje muka hateka rugayo right now no mwanya gwayo Ayebs Pro no producer in studio chakira muhimbo go kugira ngo kanyuma kakasheshekera izoba nzo mu studio niki umukwe kutandika kweshongora kuruga kare mukubanza nyonka kurana inkundo kweshongora kuko cyakwire final decision bidebyo bikabintorora nayishomero rero nico kimwe cyane kimwe mbyandemise kushoma nkankunda munonge bidongo habire haba harye kidongo hakiri nkambi ya mahansi yo muzinda wanje derna daraza kariyo kezi ebabe batera tente bakazitera nebideya konshanga nimfumuzani hakiri ndabyo mu mpugunga. So yowe music ngakura ninkunda munonga music era mbweno kaja izoba ryasha yona nkani ndeka kweshonga era singate ndeshongwire nkabumweshongozi wakubwire muke cyurwara nawe timato bankayire ndinka yono manyango burkina bendebe cyeshongoro nko mweshongoza ine yari kweshongora nka stage
nja ubwo ni mukiza ko kati nkakoze na cyeshongoro neki muri ngaruka ombeshongoze n'uburyo mwana harabeshongoze linke binyanzi ombeshongoze mwana wabe nukunda munonga kabayo kura kwanje ngakura ninkunda ibyeshongoro bya matende den mbizire kunyeba bwa hati namara kore byanje kuko buri cyeshongoro cya matende cyabakora uko shanga ninkimanye nkanga bimayiminga no kumayiminga obure matende yakoreze yo kakora bo tuje ngo kutwazira ni cyaro wanje muno ni cyaro superstar je cyo wankorera ko mate nakugire biyakora ka twabiganiro no kubiganira kirunje oyiraho matende which other artists do you look up to kujya ko kango kunakoze nawe cinkora je buzima nungu basa kuba ninkunda nko gukorana amazima guarantee right now mu western region ninkunda abeshongozi ba western twinemu ba artist abukore ngo wakorana w'ikishongoro nkibonera manya ukora no mweshongoza yinizina cyo kikuboneze cyeshongoro wabora wakora nawe cyamani musically nuhurana mu kwatagana hati nyowe hati nkiwira keriyawe ninkunda muno ayibande no burawe na twa mixinga twa matching hati nkiyowe ezo shani jante nakora na Simba Jike icyeshongoro nikibonera haruho na nogo mushiwitu wo mukigananga Shine. Ubwo kwizina rero yanyeresa cyinka. Shai mbajana ubona mukigo bano munyakwera yo shai nakutumeraho myono wanje. Ariho mukigo mukiga nambaye na inesho anankejo bikahwa. Oh dear, Madam Fireflies. Okay nakucenga. Ubwo mwichogwe nanguka muteraho nese munamusaba korabo. Kabarez export. Yes. Oyaenda music yawe yaji yanka itakaendi. Music yanje waza YouTube nogifuna. Ati music kaza international level buruho kuzana fune cyeshongoro cyanje yakuba ntikiri distributed. Nakora ntikeshongoro mbanza ki distributed. Nimbanza ki distributed. Nyona audio ninji distributing era hato umuntu akuza a YouTube nafune byeshongoro bitara YouTube kandi byanje. Yes. Very distributed ya Spotify, ya Shazam. Hine audio zitara hama radio kompeze distributed. Kinkukora video, nkora video then mpanuka YouTube. Konkeche shongoro cyonche kitwire yoko. Tokore ngori family. Nana basigara beshongozi batahibawe. Baba kumeno bahabura mbintu nkebi wabwa nari muto tureke kubatubiba. Otaka kwigura YouTube re mtwaro mukaga kwigura YouTube re mtwaro mushanga. Okashanga account waji mwibuza pepe. YouTube no basa kugiye create. Yes. So nkebintu nkebi wara kumuka amuka beshogozoje kudistributing music no distributing abati kudistributing music nikirungi wakoze sa account yawe abinje narganka hareba viga mu distributing account yeye konkati kirungi zo mu banka ufunereza card uyigura account umukongeretse ka app hariho Destroy Kid ne distributing music uyigure ya account nabamba gishara Destroy Kid ne bagishare mutwaro mwenda n'icicwika account nene mara umwaka ugaraka bakushara mwenda n'icicwika ukore eco distributing music yawe irye yawe account yawe nikirungi munonga cyo atubavuzi abo kabeshogozi batayibo abaryokwe abari maziza kukurana na mashaja music yawe akabiya nyine music nyine ekintakaayebwa abeshongozi nadara bitu ba western bonkumanya munonga kwa mbonkusibamo bakore tukore tufune mirimo tufune mirimo tukore besides music have a job boyine job ubeno manyoti akasente ka music obukatakize nyina hinkwi hecho kuriya nyineza rent kenda yende kujwara kambaro nkaka nyinezo kagura wacenga kutari kugira ngo uryaho papa sero rya music na music akubana wene yetaga sente nakucenga so noza kushanga nonda kure cyeshongoro ushanga ware kura audio kandi wakubire no rekura video nakucenga habwe nshonga yakasente ushanga umweshongoza bikire cyeshongoro 2 months audio nandafuna kasente ka video konkata yine murumo nakucenga hata hendera kozire video lyrics eranyowe nakore cyeshongoro today
nkakidistributinga ninteka omu first week mu wiki ya kabiri nindonda akasente nkora video kubanye nakaba mbona bavuze ko kabeshongozi bafune cyo kwita side business yes yakabinonga kimwe nkiza kubangwe kandi bagambere beje no kwe okweganya emirimo ticyakabiri kandi umurimo ubona gukore man kora umurimo tine murimo gutaroha akasente akubanye wati ngo umurimo gwanje ninshwe byara ninshwe byara kunkanosha ngumutaje vuga niyo nochwe byara yes I have a job nuko murimo gwanje ninshwe byara iwahora namwe nakwa offer nakwa offer bakunsigena no mumbasa kwe kore byara byo murembe irawijaniza kore byara byo murembe ubuzima oize nakwa offer oize gukora ubwara bwawe niyonjake burya atiba Oh, thank you so much. Okay, abantu Viga ira keshongoro kasamba kitaka. Ekeshongoro kise kinyine nicecho nkatereza twakitera. Yes. So waza YouTube no kifuna uteka munkatereza by Viga 256 then ofuna nebyeshongoro ebingi byingi. Konka muta downloading audio zeze distributed omwinji no reja ngugayi kanafuna ebyeshongoro byawo kandi ko botaka bimpiri. Ebyeshongoro ebyo bitakatibika kozirwe video mbe mborekire kubihayi. Uriya nasachinga atabifuna akimara kufunura yanje atkunkaga inyo ibikobota kabimpira bantu mwembe mberekere mutware video denebe bintaka bahire video tumira abantoga bashatu naramusi abana bari yabinasiga murumo abakozi banje harimo kabumo gwe n'umurumuna wanje harimo Trace gwe n'umukozi wanje na nabandi ababetorire tinkaba mara hamazina nyina abakozi nkamukagaho so nabaramusi ho nimbareba ninja ni mundeba kuba nasiga TV bagitiye ntajya muteka koreba nicereje budoga yes okay aba Viga 256 kandi shimera na yebuzi pro yes producer wanje ni mangu akativo katireho abakwenda gukora nito bije bakore nito kuba audio buzima tukora production yakabi kandi nabwo nda kongera yo Albert skills tune connection nawe tukongerayo akasente ntubantu kwa buri mufuna amashongo zaha ni mushabayo stakatiro weshongoro gweyo bundi ashabya kana kashongoro ko mashongozo ndisho owakunda mnoga mata ina keshongoro kasya nimpamya mu mama katiro no katera kwa ngomera TV so mnishaba keshongoro ka mata kasya akakozere video yagikozere no gumu kibitu wa TV shami powers yes akeshongora ko batera dino batero bwanje bugaruka okay ngari tsine shonga okay Viga 256 kandi of course ashimira mnoga kumfuna programu etoza kusoma shongoro rwo bucye cyaho tumtere bari kwesitero bashongoro wempora as we come back otaka rwa TV West yo kwatira mshondi program ntugaragane ibintu nyamwinzi mwe bari mnoga